Hello guys, welcome back to my channel. Ge norno hai nai lam sugani channel lo. Tini hingi ang norno jine je nok tang mani busuk zora te ago khabun rong kisa phuno beri nai. Tam ni ang vlog klaya baluk suka 3 months rok sungai thangana ang vlog ro bijagya. Ge miao ang je mama ni kaisa birthday video ri mase. Ge asuk din pore vlog klai tongo. Ge ko aro sakao ge ani logini bai an papa chubi tongota ai go bini bai ge no drink klai tong ga ba baro thai jala khayo nei bono bin papa aro tui toni khata ge ko aro je buskang ni janala nohur mani aro jung gari tonnani geres khaina mani gai pono kotor ma jaga nobe mane ang room khlaina nei room khlai re sikata magna haing zakata gabon bagi rom klaisika nge fadi norong matabok funogana mongke ta chini nok din buskang do mo buskang purata buskang nge tabu to kono design do khaje apun kai tak to normal no noksinai hi gona rojar sako kasajak nge mongke noksar as kotoria as chikon boya ne khaito video khaito chikon haina nogoi tongo Oke, iko mungkin ang dibora, mungkin kana ne ha damanita. Oke, nok bising hawi funuk siwana, lagi lagi pura samung coli tong mani ba. Oke, mungkin main door, abon bagai mau kisah kotor kena ruksak ta doka main door belah, oke kisah kuar kena ruksak, oke noga hap keno ya keras saya tongke sini shiri saka kamanita ge mo je buskane pura space mo gangke drawing tongna yaro ge te yango ayang pai thak dige kitchen tongna open kitchen ta dining area omo hai ulo to drawing be dining kisa halka partition de dai jeng ge yango je dogan lungmani aboni father angge te kese kitchen snam nai hini tongo dirty kitchen gor nang mami rok songnai ta ge je puilani kitchen angge ta songjak lak ge imong ge mam koto songni ge bongni saka te kese jigon sa sadin nai tongo ta iko kat mistri rok bo kam khlai tonga ba ge tining ge to current kre ge prok phalia ge current ne mistri bo kiplei thanga current kre ni bagita ge ta bung norong first bedroom funogana mongke first bedroom tolanita aro duita janala angnai ge mo room ni size ge 12 by 13 in 12 by 12 na 12 by 13 jani jaba kaisa to bamte na ta size ge as chikon bonje ya kotor bonje ta normal je room ni size amo ge amoni kana mon kaisa bedroom sorry kaisa bathroom toilet tongo ge mo ge attach do common bathroom toilet tola sungkuno attach bathroom toilet narakliya common no naraksibo ge o bathroom ni ganon te kaisa room tongo second bedroom ta iko mo bedroom first ge mongke second bedroom ni doga yang je yakra side ni ge gajaro hangkang ke bathroom toilet ta ge second bedroom mo je pathor rung mo second bedroom ge aboni attach je jeng gari garage namna ne abno to room nam chikan chede banarong nang abong ge room orong ge duita janala ge je second bedroom orong ge ekta no janala sinai tamni ge bo middle oklai thanga blang ge only kaise janala khatoro ge je omo third je bedroom omo nete iko yang noksar ongkhor manota yang ti pathang maka inga yang nok bising ti bo yang ti thang maka amte ge rikhata oro oke komono tolani joti norong nong clear khipno ge rikha oke tabuk sakao kawi frog siwana norong no saka chini mo siri kicha logui thangka do chinmo nok design kisa tamene je o drawing area ni sat amto rizagya ge direct sakao se sadre maba gabon bagai mane drawing area open tonglete chini saka tongte nuklai na jak amte he ge yango kasai thangai sakani first bedroom to mokhai tola to already tinta bedroom ge sakani first bedroom mo ge mongke attach bathroom toilet saka onge jutne attach mangri jak bathroom toilet
Ngay ko mo room ke ani mama tong na fo bas hau tam bo tong na ine gawan bagang or room no kicha kubune room nislai kisa juda khai snam rekha mo janala duita aro ekta part kaisa kaisa ke janala tong naita ke o je janala be janala ni middle ok kasarong ke bed tong na bini bisna tong na amte ke snam kam room no ke buni room nislai mane kubune room nislai mo judang nai ge mo orang ke kotoma khai sliding tong nai glass ni ke tinta part khai sliding reneta ke mo room onek no bar bonang suguta orang hoite bi onek kaham ke amun bagin bor mo room na hamjak sukata no bar sip sip ke nangai tong all time ora no bar phaken ke ko bazar ko nuhur tong ta gar balcony nai o jaga ke ikom khedor pura mane nuhur dongo abon bage bo hamza go da bo morom no inke o jaga anke bini wardrobe kaisa sname dinai inke side onge kaisa bini study table sname nai ne amon sugoi tongo bahing no semia inke yango mama ni room ni kana ono te kaisa room tongo iko mo inke motamuti room kotor no mama ni room ni be size ek no haibon morom tikise torma hain kata master bedroom ni mano inke iko oro bo same no sliding glass rinai oro saka ni je room ke sliding nang mang no mane doga kwar kwar ke mas janala rogu jagya saka ni ta inke oro bo haino attach bathroom toilet inge o jaga o plaster khanya bagi mistri rok pra waro khaja kaun bagi norno as kaham ke funuk manliya inge janala kaisa narak jak tong ing side o ke orum ni angkor ke no yango suja thangkang kang ke te kaisa room yango gen ko yang pura khula do iko saka ni sat inge yang pura khula drawing area umte ke nukjang nai umdita o jaga kuno sadang liata inke ya oron hete kor kisi space tong ora asukna kai asuk mana chair ok bere or railing tong nai inke yang on ke kaisa glass ni doka tong nai inke o je chigon chigon janala hainung mani aron ke fixed glass thepanai khlok maya jatta sete nok ro kan ro kundrang yani bagi inke komong ke te kaisa room inke oro bo attach bathroom toilet tongo iko or room inke yang side bo sliding tongo do room bo ga oron sliding ke as kotorang liya tamning ke current gonai rok ang ti pipe kari jak sung agi khelang liya tang ar wall ki chari yang ke to current ni pipe te mane phoboi mangla blang ka ban bage ge yang side to sliding nai ge mo je room an login ajugi tongmani amon gang ke tamne terrace no khobjak sine mane chingno room bedroom to khaya ke bana wan sugar purata glass ribiri nai nita ge mo ge to sad de ke khaksa pura open mo nokhla haingi to ta ge or kaise siri tongai lohani siri chaka thana bage sado jeng lohani siri sinai ni tongo jigon sakai ge order rijak am sok paya ko kom ge jotone ligi lagai ngi tongka tamni ge kam choli tongmani bagai ga amono truk truk khlai tongo gai সময় তো নাংনাই অনেক gai amono ta norba kisa share khlai mani ge chini mo kaise memory tong logi thanai he de ba gai chini nok bahing jaka norok patopaya ko haipona comment ke sadi bahing jaka gai ko sarik jora blanga sal thanda ngai tongkha wati kise pene pene gai chini ora hate ko bazar nuhuri tongo ta bazar gana chini mo gai tini ba om sung no malani next blog